ҳамасола дар сартосари ҷаҳон 3 декабр ҳамчун рӯзи байналмилалии маъюбон қайд карда мешавад. дар ин рӯз даҳҳо чорабиниҳои хотирмон ва кумаку дастгириҳо барои шахсони дорои имконияти маҳдуд доир карда мешавад ки шаҳодат аз таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа ба ин табақаи ниёзманд мебошад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри дастгирии маъюбон ва фароҳам овардани шароити хуби таҳсилу зист барои онҳо чораҳои зарурӣ андешида шуда, ин табақаи ниёзманд зери таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. дар доираи амалӣ намудани барномаҳои иҷтимоии ҳукумати шаҳри Хоруг дар рӯзи байналмилалии маъюбон аз ҷониби иҷрокунандаи раиси шаҳри Хоруг Мирзонабод Алишер Худобердӣ барои 10 нафар маъюбони то синни 18 сола маводи хӯрока чун кумак расонида шуд. من زلفقور والال بیگم نبیره من یم ولید 100 تشکر میگویم به کارمندان حکومت شهر خوروغ که ما را دستگیری میکنند، دائم میبیان خبر میگیرند. 100 رحمت میگویم، 100 رحمت. به رئیس شهر خوروغ که نو انتخاب شد 100 توفیق تشکر که در شهر خوروغ دائم تنجه و ارومه باشد. کمک از ارد و شکر و روغن عبارت بوده. رسانیدن چنین کمک یک وقته برای معیوبان طبق برنامه حکومت شهر همساله زینه به زینه عملی کرده می شود. قربان خانو و نظارما کارمند بخش حفظ اجتماعی اهالی شهر خاروق گفت که چنین دستگیری هم از سپارش و تاکیدهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان و آیین و رسوم و فرهنگ مردم سرمنشأ میگیرند. قید کردن به مورد است که کودکان دارای امکانیتشان محدود و یتیمان کل همیشه در زیر توجه رهبریت عالی مملکت قرار دارند. امروز برای 10 نفر کودکان امکانیتشان محدود از طرف مقامات اجرایی حکومت دولت مولا بخشزاده ریحان بیگم معاون رئیس شهر خاروق قید نمود که توجه به این طبقه نیازمند اجبار ما هست و هم از روی آداب و اخلاق، هم از روی فهمش‌های انسانی و آدم و آدمگری، از روی قانونیت‌های حیات هر یک ما وظیفه داریم که شخصان دارای امکانیت محدود داشته رو در هر جاده دستگیری نموده بهر خوشی و خرسندی قلب آنها تلاش نماییم.